to pa Yesu biaken pi sunga kiam na poi lungnam na lai siang tho Luka alian ni anel som ni lani pan som thum na ni chiang Moses tukam to kizui in amaute akisian swading hun atin chiang in amaute in to pa tunga naw ngek a abding in Jerusalem khopia apai pi uhi to pa tukam sunga tachil pe oma to pa tunga asyang tho a hiding in aki abding hi chi a aki gel ma bang in to pa tunga aki apuhi amaute in to pa kianga apya khidu chiang in Vakhu kop khat a hi zong in vakhu no ni a hi zong in to pa thukam sunga kigel na to kisui in biang na apia uhi tu in Jerusalem khopi a Simeon kichi mi khat a om hi to pa thuman in biang na lama ha kat a Israel mi polte aki he nem na ding lam en in anga khi ama tunga khasyang tho a om hi to pa hong cham sa Messiah na mu mateng in na sikay ding hi chi in khasyang tho in ahil sa ahi hi khasyang tho makai na to biakin pia ama pai a thukam ngei na bang in abol ding in anule apate in naw pang Jesu pai pi lai takun Simeon in Jesu ang a pom in toy a pasyan aphat ina to pa o Nakamjam sabang in nasila pa tu in lungnuam takin apay na ding in tuhong pia in pahangyam chile kamit te in nahot kian na amuzo hi minam kem peute maya tua hot kian na nabol kin zo hi gentle te ading in nala khowang le nami Israel te min chan na ding ahi hi achi hi hin to pa lungnam na la siang tho ahi hi Kristu to pa o na tunga phanna om ta he